خش قول يا جماعه 5 بنات ما شاء الله خارجين من المدرسه. 5 عرايس ازاي مش قبل كده عرايس؟ انا عندي فصل فوق شغال على فكره. لا انا عايز سؤال. خرجوا من المدرسه تاني هم استلموا وخرجوا قبل ما يطلعوا الدكتوره بتحاول تبرر ايه؟ ايه؟ بتحاول تبرر اي حاجه عشان هي المسؤوله عنهم طبعا. مين ده؟ مين ده؟ الفراش؟ المدير قالت لك؟ لا لا معلش المدير ما تقولش يا استاذ مريم لو سمحت انا بتكلم يا استاذ، لو سمحت انا بتكلم. ايه اللي فتح باب المدرسه؟ لا حضرتك احنا لسه احنا الطابور خلص 8 الا ربع. ايوه تمام. احنا اثناء الطابور الساعه كام مع حضرتك؟ الساعه كام ايه؟ الساعه كام دلوقتي؟ بس انا مش عندي عيال، انا عندي عيال فوق. ايه اللي فاتح باب المدرسه؟ الوقت المدرسه مقفوله. انتوا خارجين الدول خرجوا دلوقتي؟ ازاي؟ انتوا خارجين دلوقتي؟ لا احنا خارجين شويه واحنا نجيب عيش. خرجت امتى؟ بعد ساعه الطابور يا استاذه راحت تجيب عيش، احنا عايشين في طابونه. حضرتك احنا عايشين في طابونه حضرتك. تمام. انا عندي مريم، انا قايله لكم هتقعدوا للساعه كام النهارده؟ 1:30. انا قايله لهم يوم دراسي وعنده فوق يوم دراسي شغال. انا سؤالي واضح. الباب المدرسه اتفتح ازاي وخرج؟ حضرتك في بنات بتبقى متاخره 5 دقايق على الطابور. انتوا خارجين ساعه والطابور شغال ولا بعد الطابور ما طلع؟ كويس. والطابور شغال بعد ما الطابور طلع. دي دخلت المدرسه ازاي قدام ولي امرها وخرجت؟ عارفه يعني ايه عروسه زي دي تخرج بعد ما ولي امرها جه لغايه هنا؟ يعني ايه استلموا يا فندم؟ يعني ايه اللي حضرتك بتقوليه؟ يعني انا مش فاهم اللي حضرتك بتقوليه. يعني ايه جايين يستلموا؟